turabashimiye cyane mwese mudahwema kubana natwe muri gahunda zitandukanye tere montagne bategurira buri munsi muba mwakoze cyane. Uyu munsi rero akaba ari ku cyumweru tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu, nk'ibisanzwe rero akaba ari umwanya w'amakuru mu Kinyarwanda kuri tere montagne. Ni umwanya turebera hamwe inkuru zitandukanye ziba zaravuzwe cyane mu cyumweru tuba turangije, ndetse n'umwanya turebera hamwe inkuru zishyushye n'udushya dutandukanye tuba twararanzwe mu binyamakuru bitandukanye muri buri cyumweru tuba turangije. Nge mugiye kubana nawe muri aya makuru y'uyu munsi nitwa Samuel Mugisha, ndetse dore ingingo z'ingenzi amakuru yacu araza kwibandaho. Turaza kubabwira inkuru y'umwana w'umukobwa wo muri Rutsiro umaze imyaka 12 arwaye indwara idasanzwe yateye benshi agahinda, ndetse kubera ubu burwayi kuva yavuka ntarasinzira. Naho abagore bo muri Serengeti n'abagore bashingiranwa n'abagabo bapfuye. Turaza kubabwira ni inkuru yaciye ibintu muri iki cyumweru y'uyu mukobwa witwa Mukeshimana Seraphine watakaje ibiro 200 mu minsi mike cyane, none ubu akaba yifuza kujya muri Miss Rwanda. Mu zindi nkuru zishyushye zaranze iki cyumweru harimo n'inkuru ya gitifu w'umurenge wa Kigali wakubitiwe ikarama bakamukubita ku manywa y'ihangu. Mu yandi makuru tubafitiye uyu munsi turaza no kubabwira iby'iyi nkuru ivuga ukuntu abakobwa bashimuswe na Boko Haram bihanaguzaga ibitaka iyo babaga bagiye mu mihango. Naho mu tundi dushya turaza kubabwira ku by'inkuru yaciye ibintu muri iki cyumweru y'uyu mugore w'imyaka 37 y'amavuko watunguye abantu benshi ubwo yakoreshaga ibirori ashaka kureba uko bizaba bimeze igihe azaba yamaze kuva mu mwuka cyangwa se yapfuye. Muri make byari ibirori byo gupfa. Muri iki cyumweru kandi abanyeshuri babiri, umwe w'imyaka 23 n'uw'imyaka 21, bibye banki amafaranga ngana na miliyoni 22 z'amanyarwanda, bararyoherwa bafatwa bagerageza kongera kwiba bwa kabiri. Ni mu gihe kandi umusore yafashwe ku ngufu na nyirabuja bigatuma abengwa n'umukunzi we cyangwa se yangwa n'umukunzi we bari hafi gukora ubukwe cyangwa se kurushinga. Turaza no gusoreza kuri inkuru yo mu mikino aho umuherwe wa 9 muri Afrika yatorewe kuyobora CAF. Bahaye ikaze nanone yemwe mudukurikiye, tubibutsa ko aya ari amakuru mukurikirana byoroshye iyo mwamaze gukora subscribe kuri YouTube channel yacu yitwa Tele Montagne Rwanda, aho muyikora mumanutse munsi y'i video mukareba ahantu hatukura handitse ijambo subscribe byonyine mukahakanda, ndetse mwakwibuka no gukanda ku kazogera kaba kari impande yaho, bikaba byiza cyane kuko bibafasha kubona amakuru yacu mu buryo buboroheye cyane kandi buruko tuyashizeho ako kanya. Reka tugaruke mu kanya rero turebera hamwe amakuru ku buryo burambuye, ntimujye kure. Yacu twababwiye ko umwana w'umukobwa wo muri Rutsiro umaze imyaka 12 arwaye indwara idasanzwe yateye benshi agahinda, dore ko kubera ubu burwayi bwe kuva yavuka atarasinzira. Uyu mwana w'umukobwa rero wiga mu mwaka wa 2 w'amashuri abanza witwa Imana ifashe Divine, akaba ari bucura mu bana batatu, akaba ari we umaze imyaka 12 avutse abaho mu buzima bw'akababaro gakabije. Aba mu buzima bw'akababaro gakabije cyane, dore ko no gutora agatotsi kuri we ari inzozi zikomeye cyane. Umubyeyi we witwa Hagumirema waganiriye na Kigali Today dukesha iyi nkuru yavuze ko uyu mwana yavutse ari muzima nta kibazo afite, maze amaze amezi 3 batangira kubona uduheri duto tuza, nuko uko iminsi yagiye ishira ngo twagiye dukwirakwira umubiri wose. Avuga ko babonye ubwo burwayi bukomeza gukura batekereza ko muvuza mu mavuriro yoroheje, ndetse babonye byanze bagana n'ubuvuzi bwa Kinyarwanda bunyuranye, ariko bibi by'ubusa, aho uyu mwana aho gukira ubu burwayi ahubwo bwakomezaga kwiyongera. Ubwo yamujyanaga mu bitaro bya Murunda ngo bagerageje gufasha uwo mwana, ariko uburwayi burakomera aho uruhu rwe rwamaze kwangirika cyane ku buryo rwageze aho rugira igisa n'amagaragamba. Uyu mwana rero ngo akaba abona gahenge iyo asizwe amavuta atumizwa mu bitaro bikuru bya gisirikare bya Kanombe, aho amacupa 3 akoreshwa mu gihe cy'ukwezi agura ibihumbi 24 by'amafaranga y'u Rwanda nk'uko uyu mubyeyi wabivuga. Uwo mubyeyi we avuga ko nubwo iyo ndwara iteye ubwoba, hari ubwo ibyo bintu bimeze nk'amagaragamba bishishutse isura yikagaragara neza. Niyahera avuga ko aramutse abonye ubushobozi
uwo mwana we akanyuzwa mu cyuma indwara ikagaragara ishobora kuvurwa igakira. Yakomeje avuga ko abana ku ishuri bigeze no kumuha akato, dore ko ngo abana bigana bagiye bamubona bakikanga bagashaka kumukubita, ariko abonye bikomeje kuba ibibazo yagiye ku ishuri abitekerereza abarimu, aho ngo kuva icyo gihe akato kahagaze umwana akaba yiga neza. Uyu mubyeyi arasaba leta ubufasha ndetse n'abagira neza bandi bose bafite umutima utabara kugira ngo uwo mwana ajyanwe mu bitaro bifite ubushobozi, hanyuzwe mu cyuma hamenyekane indwara arwaye aho kugeza ubu itazwi. Reka tuvuge no kuri iyi nkuru y'abagore bo muri Serengeti bashingiranwa n'abagabo bapfuye, ibintu byatangaje abantu benshi cyane muri iki cyumweru. Aba rero akaba ari bamwe mu bagore batuye mu karere ka Serengeti mu ntara y'Amara haherereye muri Tanzania, bavuga ko babangamiwe n'umuco uharangwa uzwi nka ndoa y'amakaburi, aho bashyingiranwa n'abagabo bapfuye. Mu ntara y'Amara iyo umugabo ageze igihe cyo kurongora agapfa, umuryango umushakira umugore yabyarana abana n'undi mugabo, ariko wo muri uwo muryango abana bakitwa mu mazina ya wa mugabo wapfuye kandi atari we wababyaye. Aba bagore bavuga ko uyu muco ubakandamiza, ukabima uburenganzira bwo guhitamo abagabo bashaka. Mu kiganiro na East African Television bavuze ko usanga umugabo yarapfuye imyaka myinshi, ariko ugasanga umuryango ushaka ko agira umuryango. Bakomeje bagira bati turasaba ko leta yakwinjira muri iki kibazo, mu gihe umuyobozi w'akarere ka Serengeti Nordin Babo avuga ko iki kibazo gihari, ariko ngo kikaba gitizwa umurindi no kuba abagore benshi bibayeho bahitamo kwicecekera. Reka duhindura ingingo. Mukeshimana Seraphine watakaje ibiro 200 mu minsi mike cyane, ubu arifuza kujya muri Miss Rwanda. Bwa mbere rero hari mu mwaka w'ibihumbi 2019 ubwo uyu mubyeyi witwa Mukeshimana Seraphine yarabayeho nabi cyane, byakubitaho n'uburwayi yari afite bikarushaho kuba bibi. Umugabo we yahise amuta avuga ko atabana n'umusazi, hanyuma nibwo abagira neza bibumbiye mu muryango witwa Bahuje Umutima Family, bahurije hamwe ubushobozi bwabo bahindurira uyu mubyeyi ubuzima, bamwubakira inzu nziza ndetse banamwishyurira ubukode mu gihe cy'umwaka umwe n'igice. Ubwo Afrimax TV yamusuraga, uyu mubyeyi akanyamuneza kari kose mu maso he, ndetse anavuga ko yabonye abantu bamwitaho, ndetse ngo kubera siporo kuri ubu akaba amaze kugabanukaho ibiro biyengayenga 200 byose. Yakomeje avuga ko nubwo Abahuje Umutima Family bamufashije, ariko agikeneye ubundi bufasha bwunganira ubwo yahawe kugira ngo ubuzima bwe bukomeze kumera neza, ndetse ajye anahorana n'akanyamuneza bimurinde kuzahazwa n'indwara zirimo asthma, hepatite ndetse na diabete asanzwe arwaye. Yanakomeje avuga ko atigeze amenya ko abakobwa biyandikishije mu irushanwa rya Miss Rwanda ngo nawe ajyemo, gusa yavuze ko umwaka utaha atazacikanwa kuko azahita yiyandikisha nawe muri iri rushanwa. Naho gitifu w'umurenge wa Kigali yakubitiwe ikarama ku manywa y'ihangu karahava koko. Umunyamabanga nshingwabikorwa w'umurenge wa Kigali mu karere ka Nyarugenge Niyibizi Jean Claude yakubiswe n'insoresore ubwo yari mu kazi mu mudugudu w'icyitegererezo wa Karama IDP Model Village Karama. Mu mpera z'icyumweru gishize ubwo gitifu Niyibizi yari mu kazi, yasabye umwe mu bakobwa kwambara agapfukamunwa, aramusuzugura ndetse aramutuka. Uyu muyobozi rero yagerageje gushyira uyu mukobwa mu modoka y'umutekano, ariko insoresore zarahagobotse mu mwanya nk'uwo guhumbya, zishyira gitifu ku munigo ziramuhondagura koko karahava. Mu zindi nkuru zitangaje zaranze iki cyumweru harimo n'iy'abakobwa bashimuswe na Boko Haram bakajya bihanaguza ibitaka iyo bajyaga mu mihango. Uyu mugore witwa Naomi mu gitabo cyashizwe hanze cyiswe Chibok Girls avuga ko we n'abagenzi be 270 bigaga ku ishuri rya Chibok bashimuswe bakajyanwa mu bwihisho bwa Boko Haram mu ishyamba ryitwa Sambisa. Muri icyo gitabo kandi hari ahagira ati byari ibihe bigoranye kuri twe muri Sambisa, nta byo kurya nta mazi, byabaye ngombwa ndetse ko tujya twihanaguza itaka mu gihe twabaga turi mu mihango. Avuga ko kandi muri ibyo bihe byari bigoranye cyane, gusa ikibazo cyari gikomeye ko ari ugushaka kubashingira bamwe mu barwanyi no kubahindura ngo bajye mu idini rya Islam. Naomi Adam we yanze gushyingiranwa n'umwe mu barwanyi, ingingo yatumye anahura na Abubakar Shekau uyobora Boko Haram imbona nkubone. Uyu mugore yakomeje agira ati kuba narigometse nkanga kubumvira, barankubise cyane ndetse bambwira ko bazanyica. Ibi byatumye umunsi umwe nisanga ndi mu nama na Shekau
aho yatubwiye ko atadushimuse ngo ajye kudushyingira, ahubwo ngo yadushimuse kugira ngo ashire igitutu kuri leta ngo irekure abarwanyi be yari yafunze. Yakomeje avuga ko kandi imbuga nkoranyambaga ari impamvu nyamukuru yatumaga Boko Haram itabarekura. Hanini duhinduye ingingo, umugore w'imyaka 37 y'amavuko yatunguye abantu benshi ubwo yakoreshaga ibirori ashaka kureba ko bizaba bimeze igihe azaba yavuye mu mwuka cyangwa se yapfuye, kuko ibi birori ari ibirori bidasanzwe ubusanzwe bibaho. Ni ibirori byatunguye abantu benshi cyane, kuko ubusanzwe tumenyereye ko abantu benshi bizihiza ibirori by'amasabukuru yabo, za bridal shower, baby shower n'ibindi. Gusa uyu mugore we akaba yarahisemo kwizihiza ibirori bye yise pre-burial cyangwa se ibirori bibanziriza ihambwa rye. Ni ibirori byabereye mu gace uyu mugore atuyemo, aho yari yatumiyemo abantu benshi cyane batandukanye, ndetse harimo inshuti n'abavandimwe n'abandi bantu bari bahuriye kubera ukuntu byari bimeze. Muri uyu muhango uyu mugore yavuze ko yateguye ibi birori ashaka kureba ukuntu bizaba bimeze igihe azaba yapfuye, ndetse bazanyemo isanduku ishyirwamo abapfuye, aripima ndetse barafunga neza bashyira no mu mva barongera bamukuramo. Ni ibirori byari byateguwe neza cyane, kuko hari ibyo kunywa, ibyo kurya, ndetse abari bahari wabonaga ko baje bambariye ibirori koko. Ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye abarebye aya mafoto banenze cyane uyu mugore n'abamutahiye ibirori, bavuga ko ibi nta birori birimo ahubwo ari ukwisurira urupfu. Uyu ni umuhango wabaga hafatwa amafoto n'amashusho by'urwibutso, abantu bakaba bibaza icyo azabimaza. Mu yandi makuru twababwiye ko abanyeshuri babiri, umwe w'imyaka 23 n'uw'imyaka 21, bibye banki amafaranga angana na miliyoni 22 z'amanyarwanda, bakaryoherwa hanyuma bagafatwa bagerageza kongera kwiba bwa kabiri. Aba banyeshuri babiri rero biga ibijyanye n'ikoranabuhanga cyangwa se IT bo muri kaminuza y'ubuhinzi n'ikoranabuhanga ya Jomo Kenyatta yo muri Kenya, iyi yitwa JKU World, bitabye urukiko nyuma y'uko bivugwa ko binjiye muri banki bakiba amadolari ya Amerika ibihumbi 224,150, aya akaba arenga miliyoni 22 z'amafaranga y'u Rwanda. Kugira ngo bafatwe rero bavuga ko baryohewe bagafatwa bagerageza kwiba andi mafaranga angana n'amadolari 1,739 arenga miliyoni 1 y'amafaranga y'u Rwanda. Binyamakuru byo muri Kenya harimo na Daily Nation byatangaje ko aba banyeshuri babiri b'umwaka wa kabiri wa IT barimo uwitwa Ani Wambuwi Nyoweki ndetse na Anthony Mwangi Ngige bibye muri banki ya NCBA Kenya. Aba banyeshuri bombi bitabye urukiko rwa Milimani kugira ngo bongere biregure ku byaha bashinjwa by'ubujura. Urubanza rero rwari ruyobowe n'umucamanza Caroline Muthoni Njagi. Ubushinjacyaha bwavuze ko ibyo byaha byakozwe hagati ya 20 ndetse na tariki 22 Ukwakira. Bwongeyeho kandi ko abakekwa bakoze ibyo byaha hamwe n'abandi babiri batarafatwa nyuma y'uko aba banyeshuri babanje kumenyesha iyi banki bibyemo aya mafaranga, bayibwira ko systeme yabo idafite imbaraga, bityo ngo nibadakomeza ubwirinzi ko bazibwa. Nyuma rero bo baje guhita babikora batangira kubitura iyi banki ya NCBA Kenya. Iyi banki ntihigeze inarabukwa kuko babimenye ari uko babonye amafaranga yabo yashizeho. Naho nyuma y'uko umusore afashwe ku ngufu na nyirabuja byatumye abengwa n'umukunzi we bari bagiye kurushinga cyangwa se bari hafi gukora ubukwe. Uyu musore w'imyaka 22 wakoraga akazi ko mu rugo mu murenge wa Kimisagara akaza gufatwa ku ngufu na nyirabuja abanje kumunywesha inzoga, akaba yaravuze ko byamugizeho ingaruka kuko byatumye umukunzi we bari kuzabana mubenga. Mu Kwakira kw'ibihumbi 2019 nibwo uyu musore wari ufite imyaka 20 icyo gihe yabwiye Igihe tunakesha iyi nkuru ko nyirabuja yamusambanyije kandi akaba afite ubwoba ko yaba yaramwanduje agakoko gatera sida kuko abantu bavugaga ko agafite. Uyu musore uvuka mu karere ka Rwamagana icyo gihe yavuze ko nyirabuja yari yiriwe anywa inzoga n'abandi bagore, ndetse maze aza kumufata ubwo umugabo we yari asinziriye mu ntebe kuko nawe iryo joro yari yasinze. Nyuma bwakeye uyu musore ajya gutanga ikirego kuri station ya police, ndetse anasaba ubuyobozi kumukurikirana bukareba ikibazo afite kugira ngo bitazamugiraho ingaruka, cyane ko yakekaga ko nyirabuja yamwanduje virusi itera sida.
nyuma y'imyaka 2 ibi bibaye uyu musore yabwiye igihe dukesha iyi nkuru nanone ko nyuma yaho bimenyekanye ko yasambanyijwe na nyirabuja byamugizeho ingaruka zirimo no kwangwa n'umukunzi we, aho yavuze ko hari abantu babwiye umukunzi we ko yanduye virusi itera sida, nawe amubenga avuga ko adakeneye kwanduzwa icyo cyorezo. uyu musore yavuze ko n'inka n'inkwano yari yarahaye iwabo w'umukobwa ubu bamaze kubimusubiza nyuma yo kumenya ko yafashwe ku ngufu na nyirabuja ndetse bakanabeshywa ko yari yakuyemo sida. Dusoza amakuru yacu y'uyu munsi, reka tubabwire n'iyi nkuru ijyanye n'imikino, aho umuherwe wa 9 mu mafaranga muri Afurika yatorewe kuyobora CAF. uyu munyafurika y'Epfo Patrice Motsepe usanzwe ari umuntu cyangwa se umukire wa 9 mu mafaranga ukize muri Afurika ndetse akaba na nyiri kipe ya Mamelodi Sundowns, niwe perezida mushya wa CAF usimbuye Ahmad wahagaritswe imyaka 2 mu mupira w'amaguru nyuma yo gushyigikirwa bikomeye na perezida wa FIFA Gianni Infantino. Bwana Patrice Motsepe yahise atorerwa kuba perezida w'impuzamashyirahamwe y'umupira w'amaguru muri Afurika CAF, ndetse uyu Motsepe w'imyaka 59 yatorewe mu nama y'inteko rusange ya CAF yo ku nshuro ya 4 yabereye ahitwa Rabat muri Morocco kuri uyu wa 5. Motsepe nta bunararibonye buhambaye afite mu kuyobora umupira w'amaguru uretse gusa kuba yarayoboye ikipe ye ya Sundowns yashinze mu 2003, ikaba yanaratwaye CAF Champions League mu 2016. ni mu gihe kandi umuhungu we witwa Tikopi Motsepe ariwe wamusimbuye ku buyobozi bwa Mamelodi Sundowns. Ni nansoreje amakuru yacu y'uyu munsi rero, nkuko nari nabibabwiye, reka mbashimire mwese twabanye kugeza ku musozo. Aya ari amakuru yibandaga ku nkuru zishyushye, udushya n'inkuru zavuzwe cyane muri iki cyumweru mu binyamakuru bitandukanye, ndetse na amakuru ushobora kuzajya urabona bikoroheye uramutse umanutse munsi y'iyi video ukareba ahantu tukura handitse ijambo subscribe ukakanda byonyine, ndetse ukibuka no gukanda kukazogera kaba kari impande yaho ngaho nkubwiye haba hatukura handitse subscribe, ubundi ukajya uyabona bikoroheye cyane buri cyumweru. Ubaye unakoresha Facebook ushobora kudukurikirana kuri page yacu yitwa Telemontagne Rwanda, nabwo ukajya ubona amakuru nk'aya ngaya yacu mu buryo bukoroheye cyane kandi ukayabona ako kanya tukiyashyiraho. Ndagushimiye cyane nanone wowe twabanye uyu munsi, ndetse amakuru yacu nakagaruka. Mwari kumwe nanjye Samuel Mugisha, mugire amahoro y'Imana.